Whamala to tō koe ke whamare mau ke mau whanonga ke re o whiona to i tapu. Mau kore whamuru mau ngai loto pe a whamama mau ngahi ata mai. Ring mau lau maari ke mau tari anga vai vai o whorofora kune mawhai ke whamui mau lau maari e Christ ko mau whamui. Amen. Kukore ke whangai pinga i tau whataku tō pe wha forget ba me whai ne tau mau mawhparu whau e tau proklama. Ha fe hoa koe pa mo e kāinga lotu to i tapu pe o tai tai rei mo tolu tau peho e me kāinga to whawhelonga ke tau proklamani. Mo e whatawange ko tau tolu mo a pia whawhetai ke tau otua. Ka ngai tūkunga mune tuke tau fōai e mo ui. Ka ngai tūkunga pe e ke whai e ho tau au hani whawhiof ki tau tolu ke tau otua. Ke tau pi ki tai ke te tau ofa ke te pe tau tau he ne whorofora. Ka hoka tūne tau proklama koe ni he whaam ke whamanatu senturi ua e lotu. E au tau o mai e ngahi hingoa ke ngahi hingoa e kai manatu ai. Ke ngahi hingoa ni o pasi he tau historia. Pau tau whanonga whoke ni he historia ko tau ngā historia ko kuhiki tohi. Mea pama ulahe ngahi tala noa whau pa ku hangai ka te ku awhi pe me sia siya me ka kai ko toa pe ia. Ke mui he ngahi tala noa whau. Ka ko historia no tau whanua na asiki tohi pe ia. Pea koe tohe tanga te oko sun lātu ke whukoro vai tau whingi tau mui. Ai koe koe toko ramu e ringono ka wei ngau, pe koe tu ai lotu tohi tapu i nuku alofa. Ta walu anu, ta walu afitu. Ai koe koe ngā koe uraki siasia na whakotu i tonga. Na whakotu i nuku alofa sia koe wei ango. Sias whakaristiani. Pea koe enu ko whaam koe tā noa ki ai koe hi, ke whamanate ngā hingoa ki nā tore kai ke manatu ai e tau whamanate koe ni, e tau whai tau whamanatu i St. Thomas. Ka koe kakai ni na nau whai koe whamu ui e lotu. E tau lawe ke St. Thomas. E mai pene kai ke ola re ni ngā aue nei tongani. Kai ke. Ko tau whamu ui a. Ke whamanatu e hake mai e lotu e ngā hingoa e kau tangata nau kaunga tonu. Ke no ome e lotu. Hai lotu tohi tapu. Ka whinga e whike tau lotu ki mua. Ka lotu tohi tapu en. Hai lotu koe na hau me kau misnare koe. Whahinu hinu me ke tau tui ki ai me ke tau mo ui aki. Me he tohi tapu. E nai be tau loto ta toki mua ko lotu ki natulai. Ai na whainu hinu be tau mātua ta tō me natula ke ngai mea ke whai pa na muimu e pe pue tau be whainu hinu me whai toka. Ko ui he kongalahi e lotu ko ia na whai ke ngai lau maari e kakai na nau pospetia. Ko ia, ko whaam ke o mai e lotu tohi tapu ko historia ko ni e lotu i tonga ko historia e hake mai e lotu tohi tapu. Koe whamatala historia wharanga taha ko tau mau koe whatu e sena latu ke whokolo vai. Hanga peko mea nau lau ki ai, koe ne tohi enu i loa koe Church and State in Tonga. Pea kune hanga o whamatala historia tau whanua me kamata anga o au mai ke tawalwhit nima. Ke whako e tau kone stūtane he koe wifuke koe fo i o wau lai taha e nei whai tonga i he senturi taha iwa. Anu whamaratu koe whake kone stūtane a wha o sune e whanu a wha November tau tawalwhitu nima. Koe whakau me proklamania, whailoge ma ke he ako ia. Ue e ia koe long weekend, nga koe mego nuku whai. Kai ai pe ia i hono aho totonu. Koe aho ko ia me aho wha December, koe aho e tau wha ahau, aho te pouwaki, me aho wha o sune. Koe aho e tau taina. Koe ngai aho mau inga tau whanua kei tonu e ke ai o nosi whataha pe ia o ai koe whakaosinga wike me ngai me pe he. Koe tonu ke whailonga i makehe pe ia. Koe tau ngai aho mahalo. Kai ke, ko St. Thomas, koe whamatala suna atu ke fu, nei kai ke mo ue lo tuia St. Thomas i hihifu. Nei mo ue he ngā ue ai o ngā whaia ko tahisi. Nei hake mai o ngā tau mai koe whamatala whamatala koe a halo ti uti. Ai ko uti whoko e tora haina e pa steni se asi tonga pe nei kau moe hi ki tau historia. Nei whau e fui voriu me nima. Historia koe o ave lotu e sas metodisio Australia. Tai mena i kei mahino ai koe kei tui e sas metodisio an ki uniting e aho ni ke kosperi. Ka hanfo ko nau wafe ki nau tolu no tai tui ke kosperi koe. Kai ke, ka koe whamatala koe au ti nai hake mai o ngotahi si ia i e perei ta waru no toki haua St. Thomas i sune aho wa walu. Kai ke, nai hake mai o tangata koe ni ia e malumalo ki ni area motu ai i nuku alofa. Pea koe siasi ne roki whakotu koe roki siasi koe nei whakotu i tonga. E kere ko tonga. Ko toko whaambea na i tonu ki whakamanatu ko whanau peo koe ki whamanatu i nuku alofa.
kako sia ko ve ngo ton ke fa manatu ai pe pe ton ke o ke matu ko i kolmo to fa lo tu ai fa malo ke to ko lo sia fa cristiani na tu e ke o tonga to monu ia ani ko lot na fo tu e malo ki ngare mo to ko tu ke no pol fuga a ko ia me ngau e ngo tahisi ko na e fo ha ke me ko lot sia fa cristiani pero sia ko na mo ui pe to ha ko misnare metodisi hoko ai ku to fa matala ni ke me ko na hoko ki ai ko matala moritoni e lot karafi ke lot to tapu na ha ke me ko misnare ui ngai ko lot tu ya fa ni me to tapu me ke tau tu ki ai ko me ke tau mo ya pero me mate ki e lot to tapu to sia lot to tapu ko me be de mo fa no me ko tau le be ma tu to tapu ke ngai mea ta whātau i tapu ko awhi ke ka kai e whanua. O mai nga te awea koe ngai sia kai te lawai ke whafoki. Tu ea ka pai mea sia o tua ka koe ni. Koe tau rea toto ke wholofola i ngai mea ko whehara ki koe e tui ke a tau ngai sia. Koe tau rea toto ke whafo i tui. E ilo nā ta whoke whafo i tui. Nā ku lawe i whopea e whaita i mai o e kawa mālohi i he konferenisi e sia stonga tau taina. Kono moni ko ata fo ki e sasko ia. Wata o bito ia. Ka kono pare mabe fo ko ngawe ake tau ataina ia ko ia. Ko mea ke whawhanga e tau kakano. Ko nā e kau whaiwheka uia pe na whai ngai unganga. Ramai pehe si kakai pio e ngai sasko e ni. Ngai sastonga. Ia. O ko whiwhia ngai sastonga. Nau kei tauhi. Ai ngai tu whaholo whakatau i tapu o ngā te ake loto i tapu. O mai noi ko ngai mea ai tata e kai whiwhine. Ai kai ke malanga pe fai kai kai fe fine ngai me go na haka me lo tu e kamata anga lo tu kai ke ta be ma pare ma ko me be fo ke mo ni na ka mo pe mo ia he la kamata lo na ta be ia pe ko ke ta hanga to fa fe paki ai wai ne no mon be ko ni tu ko na po la sa be ko vi be ko na e ko fai fe ka mo na be ai fai kai ke ko hinga ta no o ka ure ke ngai me to ta pu ta fa am fa no fa fo tu ki ai Rā tawho, he koe mena e hoko koe i haka e lotu ki tōna, tuk mai lotu ki tōna, pe ao me kau whai whekau. Tōre himi tōru hi wataha me siwa. Whanongo e motu ke mea e toi tu, koe mea e toi tapuna ne whatawhoka tōna ni. Koe na uhinga e tau lawa, koe lotu koe na haka me mkau misnare. Aini na whakotu ue, ai moaksas wha kristiane koe tōnga he sia ko veiongo. Koe lotu he tapu. Sai, tau matake mo ui e lotu to he tapu e sia ko veiongo e nuka alwha. Koe tau anoa ni me Ko tau mai me tohi ka sa nātu ke fuwa he tolu, aia koe pawafua ke pēsi, ni manoa o whai atu ai. Kau pe me wahe uai. O koe pe taimi o toa ke mea kotoa pe. Aia nei whai, o tau whamatara mai ke whenga koe ke omi e lotu e ka fitu hi wa fitu. Si hawa e ka misname i London, mate e toko tolu ai a hape, e tamako ko hapa, pa weri, tamako toni. Pero como tal que foque tanto como misa seri que tahe ka tatu na to na foque na alholo na sia se ne fa no que te famo ui ave lo tu titonga o que se pekia na hoko to no mari ko isa pesi fa no ngoi mari ko o misa lore e fe fine ko mere na mari mo misa lore kai ke ona nga we pe ui mai ki nau ke nau mai ki tonga ai o que fe hoko tak pe que ne kai pe ke mo ui lo tu e ta fitu kai peke mo ue lo tue ta walu oua e hau kua misa lore. Ko i e webe taimi ai o tau rau kea wako rinto vai hau nowe si wane. Tala mai, kua ngoi koe. Kua ngoi, ai ku hanga whatam lea, kua ngoi ngai e malanga na whai koe misa piukana. Rak malanga koe na whai koe tonga na whai hihifo. A tahano e berei ta fitu ia fitu. Ai tangi hake si toto e kauma ata totolu. A hapa mo. Mo paueri, mo koritoni. Kauma ata koe na nau pekia koe. Ha te iho, mga hilot na whai koe misa seri, hoko atu hana ui tō, ko risa pes masi whenga misa lore, no ngai lot na whai i tongan. Koe kuonga tu maari e, ko lawen koe a wako rinto vai ano weso, pe awha mo ui, ko tō nei koe wakai koe ni ai kuonga tu maari e, wakai koe ni ai awha mo ui. Ai koe tau tawaru ano e, na hake mega misnare ia, ai kono moni whako mega maari e, tau mai na malanga whakatahisi pe o matahisi ia, kai tui peki ai e sika kai koe na nau. Ia he koe ui koe taimi tu maari e. Kufina ngalo i tuai ke whakamo ui lotu pia ke mo ui ino palof. Whoki o misa ore, e na tau lawi koe kia tau programu wha mui mui,
o ka topa ia ta waru atu na mahina le vai gui han I na umari e ia e ngai mea na whamatala koe whai whekau koe ni komisa lore pea bebe e whamatala koe ala tu koe whina lai whetangi hi ana si wholawe whekau mi tongani pena e whamea pango ia mahina pau ke whoke whai whekau o spe mahina o whu mātolu e no fo tongani koe matala pure koe na ne whakahoko e lea whamawai a misa lore koe ke ai hon asi hono ingoa kau pehe na ne whakahae kei whakaambe o tau kakai ke toe whoki mai whai whekau koe taharewa kau tangata koe na nau maare ia he whamatala koe a misa lore koe tangata ia ko tākai me motu ko o nea tahe o tu lau i fisi whamatala ni la tu kefu pehena whoke tangata ni kono api i o tu lau i fisi ni whamatala ke eiki koe o la kemba koe fisi ko tui nea ni tala noa ke aianga o e lotu fo ou koe na ako nake ke misa lore pau pehena maare ia apito atu i nea e koe tui la kemba ia koe o ako ia maare ia apito tui nea i whamatala koe na whai koe tākai me ne whekau a tākai ke whenga o alu ke omi hani whekau misinare whungarewa tākai i tongani e na ne mao e tangata tako langi e whamatala koe ala tu ke fu na kau pe moe he maare ia ngai ako nako a misa lore kau o be koe tangata koe tākai na wholau rewa naua mo tākai mo langi na wholau te tangata i waka e tangata Captain Peter Dillon i he tawalu a wha pena ave e tākai a langi koe ne whakatonu lea ka neo ngoe koe na tau mua ke kumi hawa whakau misinare ke ave matui ni au ki fisi aia koe tala noa ni koe o mai o lotu ki nuku alofa pea ave e kapteni Dillon o tangata ki sene o tukuai pe whaheka i ki naua he kapteni tau Samuel Henry ave ki naua ki Tahiti koe whakaukau fo ko loto a Tahiti na wāo whirea a Tahiti mo rea tongani o moni koe peke ha wāo whieta kaike o vare au ka whai whekau koe na ngai Tahiti he a wata e o tangata se na whenga koe ke o mai haka whai whekau misinare ki tongani pe hanga he taha ka whai whekau ko Tahiti na whaka misinare e he La Mosa he London Missionary Society koe group ta tauna na whaka misinare i ko haa moa ai tu e congregationalist mai siasi koe ia kaike hanga e taha e ka whai whekau koe tangata ko Sean Davis whahega mai o misinare Tahiti e toko ua ko hape mo tāwita o na wholau mai mo tākai mo rangi ke awe ki nawa ka tui ni au e ka tui lake pāia i fisi. Sai, na nau whau mai na tui tongan, siko tau monu i angai. Koe hawe o tangata koe ni mo e o misinare koe ni o mai koe me i Tahiti, koe o mo whai ako Tahiti. Nau tūta mai i tonga tāpuni e bere ta waru ano, na whakahoko ai e tākai ki area motua. O ne tarangi koe Tahiti, ko nau maui o toa mo e whamtara ki whanua. Pea mai wholawhola mo i. Pea koe Tahiti koe ni. Aina na o me Tahiti o whahoko ke area motua. Koe nao mi ki awe ki nau ki fisi ki a koi e ka anau kāinga ke hala ki langi. O pere mai matara a ratu. Nei tarianga area motua ke tākai o be i kai ke pehe. E ka pau koe rea o rea ki koe rea mo oni. Pehe kai ke totoni ke tuku ke nau o. Koe na nofore mai o ngawhaiako mi Tahiti i tongani. I e whanga ko nuku alofa. O nā ako i area motua mono kakai ke loto e tapu. Aia, te kai ke o mai ka misinari we siria nai ki nuku alofa. E nā ratu ki hapu nā toi whakao singa tau tawalu a fitu. Kana as whakatu ua i nā hono tu ke upo situ a te siasi ai. Ka ulak siasi koe na whakatu i tonga ina. Whakatu i nuku alofa. O whakatu ua i siasi ai o mwhawatahi si. Koe whamatala au pehe. Mahalo ko whepueri pe ia tau tawalu a fitu. Nā mai whakao singa pe tawalu a fitu. O skamata ke tafoke ka kai. Koe hifu koe lotu. Koe tari koe e area motu a aiongo tahisi. Pea ne tafoke ai si ka kai anu ku alofa. Nau whanongo na tō ki ai. Pea nai hawa i mea moe tangata tahisi ko pola pola. Ai kai mitaha me kau. Misinare koe toko tolu. Mate koe misinare koe toko tolu. Nai amki wawa ta walu a wha. Koe tangata ko solo pāpela. Mo taute. Mo pola pola. Pea tafoki hanga ka wawa uia o nafu e mutama koe. Na tafoki au pitupeki na waia. O lotu whahiteni. Ko pola pola na toi foki mai pe hau i ki tonga tawaru ano o mao e o tahisko ia o nau kamata pe si peki ai a pola pola ia i tonga. Sege na hingoen he kai ki asa ke whamrat koe ni. Ka kumahauinga ko nau tolu nau tō e tenga ko speri i tonga. He siasko ina tu inu wharofa. Aia, whawawona awe ki he tamuna hiki mai koe e kau misinare e wisiri ana ki nuku alofa. Ke nau hoko atu e siasi. Kua stoko tolu ngā tupu i kakai. E kua stupu toko lai kakai ia. He kai ngā lotu koe nei tu ia rea motua i nuku alofa. Koe ngā aue a mwhai ko tahisi.
Na toki ome ko whikau e siriana ko nā tani ratana mo William Colosimo misa wasi. Whawhua ko e tani ko niko whepueri ia e tau walu a fitu. Nau kore ki e siasko inu alofa ke nau hoko atu. Ai ngāwe, pau perewe la tu kefu. Ai ko i whamatala ni ko hangariri umai me. Pea ko nuku alofa ia na e kamatai ke mo ui ai misiona ai wesiriana. Neo mai whawhepaki ata i fo, ka nea ho egi lalai me i fo hange ko ulakai we alo ia king tu ah. Nana hiki mai o kau i he lotu i nuku alofa. Ai ko nuku alofa, ai kamatai mo ui ai siasu wesiriana. Ai siasu wesiriana i ahon, tuk me ngai siasu tonga, peki ki whakau me ngai siasu tonga, tau kau whatah, pena mo katolika, me māmonga, honga whailonga i whatah. Ko hika matapā koe nai whaawa heo tua tawalu anō he ngāwe e matahisi. Nai hu mai me ngai lotu koe kāto, o peki ngai siasu koe ni, tai tui ki toi tapu e pahai me ngai me peka. Koe matapā nai whaawa i nuku alofa. E heo ngā tangata tahisi koe ni, nai whaifo mai a rea motua e tākai mo langi koe aike awi ki fisi. Pea taawhia i a rea motua tupua e siasu koe ni. Sai, koe hau koe misa wasimo, misa kolosimo, misa tana ki nuku alofa, hono angai na be na tuk me kai lama ko mi se Thomas ki whakatafo ki ata ke loto i tapu mo ka kai go i ngawe ko via mi Thomas ke ni lava e pena ki taka afung te tau sio ki ana ko ke na go whakatafo ki ata ke loto i tapu me ka kai i fo pe mo whau ke lahi ang no fe ni ki na e mi Thomas ko ni afungi pe mo hange ko whawhepa ki ata mandu ko sio ho ke a ko ka me alele ta fo ki lewe he kau be ho e kia pe mo no pere mo ata ta whokirewa hau e ki o kau moata. Pea ka matarewa ki alu whakalalahi mea, pea kei ke toko ni whainga afungi koe na e me somasi pea ko pitani aia, pea nei hau i ke tongan koe hau o mai, koe ni whai e hanga i ngau e ke, e ala toko ni ke kosperi. Taurau e ke nei, whakau me so somasi a misa hasione, ko higa au ke tuunga koe ia, mainu koe ke tari e lotu i hifo, na whakau leo na ke tori ake ngau koe nona whakalotu e tongani. Koe whakahoko whakaosinga bene tawalu ano. Tūra mai e whekau tokoni ke ngā uka tangata ko misa wasi, ko wais. E matanga e tawalu a fitu. Ko ne au mai wepa te whakafoki pe e misa Thomas i ki waka koe nei hau peo ki waka hoka tofua nei hau mai. Toi whakafoki pe misa Thomas he waka. O kore ke alo tala ki sene ke o mai hau waka lahi ke nau foki kotoa atuai. Ki sene, koe ka toi riaki. Misiona i tonga koe ke tari loto. Ai na kai bege ola hanga awe i hifo a Mr. Thomas. O whaamu ke mahina pita mea koe te tau whamanata Mr. Thomas in ka koe koe na neo mai ai siasi mai lotua tu i tonga koe o mo tahisi koe na naifo i area motua i nuku alofa. Pena whanonga area motua he teu whafoki koe no misa wasi. Pena haera na area motua he ki tahi. He teu wholo e waka ne kore e ka misa wasi. Ke o mai moa ne misinari ana ke hao nofo i nuku alofa. Koe kuos mo uifuke lotu i nuku alofa. He ngāwe e ango tahisi. Pea kou tui koe kore koe area motua. Koe mena e toi whafoki mai ai. E waka koe ni. E nei hau ia ko heka mai ai. E fui toko tolu koe ni. E koe kore koe area motua. Nei ango e misa was. Ko tuina ne whahoko e ki he whataha makehe koe na whahe. Nei ango tuka misa was ki sene. Pea whare o whataha makehe e seasi. O tu uni e seasi sene. Ke ua tari kore misa Thomasi. Pea siko tahai ngai mea tau whawheta e ki o tua. Koe kai tari siasi se nege whafoki ma Thomas ma hasioni kai lawa na ngāwe. Kana pehe ke whakaheka mai a misa nata ni ratana o misa William Colossi. Whataha mo misa wasi. Ke nau haureo ki tongani o tokoni ki ngāwe. Pea koe kau tangata ina nau whahawhi a misiona o milotu e siriana ki tongani. Ke ua na tori aki. Koe lau ia gara adu kefu i he pēsi ua walu. Nau hake mai ki nau inu kualofa. O tongo ke nope misa Thomasia mo misa hasione i hifu. Madu ko bisa hasio ne ia na si mamak pe whakafoki ai pe ia na vawe bea na whakafoki ai nai. Na mai na oko ia, ke nofa Mr. Thomas koe peke mo ui lotu ia i hifo, ko stua si asi nuku alofa ngāwe e un whaiako tahisi. A hape mo tāwhita, te tau tāna ke peke mo pola pola nemo koe aso na ingoane whamatala koe rātou ke fuka koe whamatala koe tau mau, me taha kau whahistoria ko Sarah Farmer. Na kore lewa kau whaifikau koe ni, a misa Colossi, misa tana o misa wasi. Nau kore leo ke ang whaaka tahisi, madui na hauna te kautaha whakamisinare la mo sa, koe kautaha whakamisinare a metotisi, hao e kau whaifikau koe a Colossi, mo wasi, pe mo nata ni ratana.
no kore ke tu mai ngawe mo siasi ke na hoko pa ko lotu anga ia tonga ni ko siasi mo siasi fra kristiani ke na tu he kere tonga na tu ino alof na i ngawe e on tahisi i malu o kinga rea motua te o me reo mi satana mi sa kolos mi sa was o hoko at ngawe pena e fai de ngawe na to tu ke tapuni e ngawe ko hi fo ta kavalu wa hiva ko ni ga ke ola pe hiki mare wa to maski no alofa ene mo uia e lotu. Hau nofo ai, pe toki hiki mea alu ki hapa i hoku e whaifkau e tau wha hau. Kui pangofu kena noki nofo roa a misa tō masi tonga. Pena ne hanga ia hiki historia e tau lotu. O hange pia ko ia pe ina ne hau mai lotu ki tonga kana e kai ko ia. E ko hinga da programa ko ni. Ke whakamanato e ngā hingoa ko ni i kai o hake ia. Kau whemau e ke tau manatu a hape mo tā feta, tā vita. Pea mo area motua. E koe tu ia, ko langi, mo tākai, mo pola. Sai, ko misa tana, o pēna e nane whakamo ui loto e tapu ino ku alofa. Ko whawhikau koe ni, a misa tana e kehe ia mea misa lore, misa tō mas mahasioni. E ko misa tana e koe tamana ako le lei. Ne toko ne apita tamai le lei e tamu koe ni, ke ne ngāwe. Wawe ne ngāwe, ne tamai le lei apito e whekuki mo tau kakai. E nai hau i tō ngani ko staulahe ni ngāwe na kau mauri New Zealand. Mandu ko si lotu, ko mata ke lotu a New Zealand. A New Zealand tanu koe. Hau i tō ngani ko siya ni ngahi tau kei ana ngāwe me kau porinsia ni ngāwe koe me kau mauri. Pea wawe ni tau kei ana nganga tau kakai. Na ne ilo e mahu inga koe e hou eiki. Ke oe whawhepaki e ngai hou eiki. Kai whanongo ke talano e hou eiki. Ko behe koe ngai ulunganga ko ia na wawe ai tako e misatana e taurea. Ko misatana na ne hike tau laki alfabeti. Alfabeti koe ni wena e J mo e B. Ngai mea koe. Koe alfabeti a misatana. Misanata ni atana. Sina tau ngā eki mai peta tō alfabeti koe ato ki riu. Wharerei e tau whaut pō whae. Tau tau whaang futupu. Ai niu tau ngā ke tai mini o tō e B mo J. Ke whakau mai ngā. Pa mo e whakaua. Sai, ka tau tānu ange ke misatō masi. I ngāwe koe na whai misatō masi. Panong koe tānoen ko a sen la tuke. Na tūtama Mr. Thomas ki tonga ne awa walo suni tawalu ano. O si heni ang whaiko tahisi ia tarumi e pere. Na namai mo misa hasione na nofu ia ata i hifu. O i kai tena ilo e na waia ai ostu ai lotu ia i nuku alofa. I ngāwe koe na whai koe o tahisi ia area moto. Peka pana na ilo ko tina na toka i bea e Mr. Thomas koe ni whakau koe o tahisi. Ko ia ko Britania whahanga whinga whakau pe. Ko tangatan, Mr. Thomas, ko tangata tuki uka mea bea e nau kolo i Worcestershire i England. Reke hane ako ana ia. Ka peke hane ako ana ke peko tamana tamai lei. Na lapio whae tohi, na ne tohi ni journal. Pena tohanga tonu mai bime tuki uka mea ko nau kolo ke neo komisinari ki tonga. Ko si koe e ne ako, tatau wemu misa hasione, na hako ko tuki anga na ngāu i tonga ni. Ko inga tae ki na lawa ako rea whakatonga. Sio ne hawa mawe bito no pick up misa nate ni la tana ia e tau rea ko e weke tamaina e ako. Tamai rea bito ke puke mea no tamai. Ko inga tae misa tō masa misa hasione ke na ako e tau rea. Paka e whoke tokon e whawako via ngo misinari. E na nao mai pe na wako via na hau na whi au hi. Pea na tohi ki konferenis koe na o mai ki na wā, launga e tamakoe, launga e tamakoe. Na e kuru ngai mea koe ni ke mahamahake a misa hasione. Pea tue kau kou fuke na ngāwe na whi au hiki ke mau e loto e hau eiki a ke na taktaha. Alo tamakoe lau i kovi i tamakoe ke hau eiki, pea alo tamakoe o lau koe i tamakoe. E, wiki na ilo na kuongongo kovi ai lotu tohi tapu na nao mai. E whotu ui tonga ni. Pera ke ngatai, mōre ai whakapa apai au eiko i whoke. Ko parapare malahi, ko i kaki tena lawa whakaulu i ata. As whakanga pe au eiki o kawati wakano, ka pae tafoki ata ke lotu. Tena tafoki mo kina atu. Kena kake futokanga ata ia, kena kake futokanga a tō masi ia, kene whakalotu i ata. Ike futokanga ia ke ne whakawhakalotu i ata hena i taka afungi ne whai ki kakai hau me hau eiki. Matala pena la tu ke fwe pesi whahano. Ne au ke pena e kore a tō maski ai ke ne hanga o whakamatanga no toki. Ke toki whai whiwhi. Nā mai e ke pe whakafoke tō mastarangi.
me ke hau I tonga ni hau whamata tok so ke whia matamua mea pea na tala mau pe e ai o ke iri whia I ata pe koe nei whaongo e ata hange u whinga tō masia ke hoko e koe e ke hange u whinga ke hoko koe tō take na tau koe me tala pa ke iri whia ko foi ko I whakaosi na whai koe tō masi koe ne hanga tafuru e Mario ata koe whine ko papa na whanonga ma papa me ne kau whanonga o mai ke taki mamata ke whare ko misi tō masi koe ke mahina ko misi tō masi o tau taina be e hu e ke te na o mai kia tau me o koe ke te tau ke te palani pe te poaki una hope no to nau taina kana e whia pe tō masi e whine e Mario ata I o papa na ne tala u tō whine whakapiko piko so ke mahino ia ki ai koe langi e Mario e eiki o e koro koe tene whai e ngau e koe ne kau ngau e ana ke whai ne ngau e kei koe ne hanga ko ta furu I koe a papa koe ne o mai mo ne kau whanonga ne malobe ni hawa ka ne hanga he kau tangata o ta I pe ai e whai kau ai I ke tau whakanga ki ai he ko whi ngau e kovi lai mo whamata tu alai na ne whai ne whamau lalo e Mario e eiki o e koro hiri koe ne whai mea koe ia tu tūne lewa e ata I kai to e alu hataha ke ki iako me ki lotu koe na whai tō masi koe I hihi koe mate anga ia lotu pea mo e ki iako koe na koko whanau pea whai pēr whamanatu ki iako mo ki na kai ke halotu na tu I hifu na mate ia mate koe hi na kai pe ke tari e ata pea na I kai ke toko ni a tō masi ke tari e ata e lotu ne tala lewa ka tō masi ke alo wakai ha whi tu ke whai ni ngā e tuku a hifo ia pango ni kai whinga tō masi ke whinga ke tō masi ke mahinu ke te anga whafonua ka ne lau ngai pe tai tui ata mono kainga ne au ke tunga ne pau ke a tō masi o reo no api nanga kau hifo tamate e koe ni lau koe na whai ke hou eiki Ele ka misa tana mo misa tō masi o na whakaege ke ata tawaru mani ko tawaru hiwa kus mo ue lo tuinu kua lofa o kei whai pe a hono whinga I ata e tō masi e fuhosi mate koe ni hifo ke whinga na mo prepe ke mo ui fokia na mai a tō masi mo misa tana whakaege ke ata mai no pe ne tanga pe e ata e kai pe ta fokia ke na lotu sai pe na lotu a ki naua sai pe no tuana ke ai pe fai dele pe Tomas pe ko fe tu e alu ke pe no fo moi pe alu ka fe tu ke na tu tu ne vai ke ta mate nga we hifo ta kavalu hi vai pa ko ata ben na to ha u no karia ko fo matala ko ni ki I fanga ko alo faki pe ko a me e mo va hai na o mai ko ke asia historia ko ata ben na ha pe mono I no karia o mai o misnario tu mai ki no alo fa na ha pe no karia pe kia be ada ta val tolu we kai be ta foke ke loto e tapu se o smate loto e time ko ni mandi na fa pe kia loto e fo ta val wa hiva pe a hile ta fa me be kia ko a ta val tolu fitu te fa mo u e loto kai ke ta ko mata ki ai ke ta no mon ke pane ata na ndala mai na mo u e loto e hiva ko son la tu ke pe ko lo vai ke so ke ta ko ni ke fa historia fu ke kun sa lote ko fai historia ko fala anga de fa matala ko ko ke ngawe ake e fai ngao pehe o ko fai ngao pehe to foi be to fai ngatala no ke tau be ange ko ko ka me ko lo pa ko no foi ko motu te fai pe o fai ngatala no ke ha le le ia ko motu na ko inga be ko fa matala ko moto ko lo o ka be no ri mai ki ku ki no ko alof ki ko motu ko inga ka ro ni ko ka me ka ko ta no ke me mo ni na ki tohi me mongo na hito hiko laksas fa kristiani ko na tu ito na tu he kere o wale mo tu a sia ko veio pe ton ke fa manatu ai sia ko veio ko efeito uia ko kere na la kilangai ai sia si ma digo palo meska e ko si su kraisia ma te wa ta no stava te ulanga ko sia si ko langa e si su kraisia no sia si e kere o tonga na langa ia e kere sia ko veio mo ko han vo ma uia ta matu i tu po on ta mo ia Ona pe ya o te whamatara koe ni ke ne awhio. E haere mai ne awhio ki sia koe mo ke whamanatu ai. Ai ura ki tuku, ai siasi whakakristiane ino ku alofa. E tuku he sia koe mo. Kere we ne awhio ko area motu o mauia e tamako tupo ono i he ahoni. Pe o tau whawhirai koe ahoni, koe whamo ui hingoa o ata, e whareo e tui. Koe he kua lotu ata i awe ahoni. Tau whiai, fa feta e kai ke ko nga hingo e ko mai ki tau famaratu ko misa nata ni la tana
ko ina ne whakamo ui e lotu inu ko alofa, o hoko e lotu wai, ko lotu e se iana. Ko hapa mo tāwheta mo pola pola. Ko kau tahisi iana na o mai ko kau whaiako, na nau kamata e lotu e harea mo to o tu ue urak siasi ko inu ko alofa. I tonga inu ko alofa, he malu malu harea mo tua. Ko kau tangata, ko misa kolosi, na na whakoturewa e ako, i tā walu a walu. Maas tā walu a walu, whatua e kurak, whatua e ako koe, i isi ako veongo. Pa koe ako koe kakai tangata. Na whakalere e misa nātani atana. Koe ako koe kakai whewhine. Ko misa kolosi na whakalere. Ko misa wasi, na tokanga e ke no pulusi e ngai tohi, ngai mea. Na kamata ki tokoni a kamata ai lotu. I tonga tau whawhetai ke toa, e toa mo whawhetai ke te koe. I o mai o tahisi koe ni mo e rea whakatahisi o nā kamata ai lotu e kere o tonga. Te mau whamanatu e ni e tawe wangeau e lotu. Whamanatu whampeke he o ngona sio na ngahi ngoa. A hape mo, tā veta mo, pola pola, misa nātane la tana, misa kolosi, misa wasi. Ko kau tangata e na nau whakamo ue lotu e si ana i e whanga ko nuku alofa i e sia ko veiamo. Po magore o tu, loto i tabue a ni oku tuku ia i kolo motu e sia ko veiamo. Magore ke whakamo ue mua loto i tapu. E kere na kamatai, ono mai loto i tapu ki tonga e Christ ko mau whamo ui. Amen. Malawitu mo mea mai, mo mea toa whai.